betongan na ya kamu jamamu yang kamu tajam maka di prinsip na tomatot tariolo itimbang makape tan ritimbangan ude ya kong kamu jamang kay taja ko di kamu jama sabara ko di gagawa di mapangolon. Dari situlah kenapa Nabi kelak memberikan syafaat. Yang penting pura ijama. Ini penting. Nah, ini ko pat tasawuf tu dia na pakai tu maka yang penting. Pokoknya akad taitongan. Tak kali mo lang asara pas suku-suku. Apa salah-salah mati itu mujama ko mubila. Nah, kira. Ini mani kay ganitola. Angkat totola subhan minta masya Allah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lupa dimasuk. Denon rumah sikiri angkat tu tau mata masih kiri jolo. Maka ta Allah. Akbar. Oh, uras itu subhanallah. Subhanallah. Magai ajak kamma deni tarima sampajaku angkamu pasikiri uranongang. Ya kodeno ko sikili pe uko pita pakoro ewal. Ya kodeno ko tapakoro namuko misalawa elo ko nabita. Ya kodega agape ko majama kasya dampangan nga pada kuru patau na tak den na dosaku. Ya to na ronroy mala salamakan. Sehingga dena masih jamade. Angka tau Pak Purana maberesa lupa na masuk. Tapi memang anak macone belisi kama pita na lupa tama. Purana maberesa lupa na masuk anak macone belisi itu.